دما خوش به ام هنکی بحثا سردانا مسعود بارزانی بو جزیره بوتان بکن و که زن مسعود بارزانی چوبو جزیره بوتان چوبو شر نخی کسی کو مسئله نزانن ام هنکی بحث بکن که دوی داره دپش پرده ده چه هبو راستی چیه مسئله چیه جبو چه بجی نقاشا ام بکرتی بحث بکن جزیره درج نک مسئله و نیشنم لی ام بزانن کو او بیرانین نه تشتکی نورمال بو او دعوت نه تشتکی نورمال بو د پشوی داجی عقل خاپینو کی دولت ترکیه بو او لیستیکه که دولت ترکیه بو اونی بیشن چما نه بیرانی نامالای جزیری لجزیره بوتا پیک داد او سمپوزیوم یا چاران بو کو والیتیا داگرکر ترکیه و مراسم چیدکه لیبنر نگت مالای جزیره بی بینی لجزیره بوتا هف شاردار کردن شاردار کردن گلی جزیره بوتا دنگ خودانه وان هلبجاتنا اراده باجیرن روبری باجیرن نوسا اگه مرای جزیره ببیر بینی و گلی جزیره ته شاردار وان هف شاردار وان قبول نکی دعوت نکی تنایلی بین دعوتی به چاقیت چا مرای جزیره ببیرتینی نها لوی داره واریجا داگر کرد ترکیه ارگانیزه کرده بو سرک جاش بشدار ببون کسین که حزب الله بشدار ببون و دم پارتی دعوت نکرده بون شهردار دعوت نکرده بون حتی روژا داویه جی روژا یکی جی پارلمانترین کو شرنخ چهار پارلمانتر هنه سیوی دم پارتی نه یکی سرک جاشه همان کسی که گفت خالو بابو کالو نظام چه دگو اوه بو اوه دگوتی ملامست و پشمرگی گوتا پشمرگی خواه گو شر ترکان نکن اسکر ترکان گلش برد نوه اون جواب ندن او بخواه سرک جاشه ملا مصطفى بارزاني قلت پشمرگه خواه قلت عسكري تركا سلاحي زبرده هوا قلت سلاحي نبردن عسكري تركا اما چاوش بي او بو وان پیشیا مسئول پیشوازی مسئول بارزانی کرده بو نه مسئول بارزانی لیبنرن گره هنگی حرمت گره باشور بگیره حرمت خواب بگیره هر کی گازید که راد به آوایی بزنه لیکولیم بکه کیه چیه چنه نه چه دبه چه ده قومه همه رانا با واسه راشته نچه مسئول بارزانی به جاران دم پارتی دعوت کردیه نوروز لبنان نوروز آمدی پایتخت کردستانیه به جاران دعوت کردن گره جاران حتی سراغ کجناشنه نامه کجناشنه پیام کجناشنه اونای دعوتیجی تجاری ناچه دعوت دم پارتی ناچه سردانا روژاوا ناچه سردانا باکو به پیشنگی دم پارتی وان زیارت نکرد چه انقره بجاران چوه انقره چوه استانبولی جاره که نچوه سردانا دم پارتی هدپی دبپی پارتی کردان لیدم والیه که ترک سرک جاشک گازی دیگه بازدان چه او حقارتش بو گری کرد او نحقیش بو گری کرد او حرمتیش بو خواهش بو مالباتا خواهش بو بنمالا خواه جبو گری باشوری کردستانی به حرمتی بریزیه دیگه جو خاطر خوی آستان نظم لبندن برای مسئول بارزانی جو آجید اردوغان و دهات قبول کردن چو واشنگتونه چو قصاص بید چو پاریسی لنا خاگیشتن یا آستا که خواه قصد نظم کریه که سرک جاش و والی دیگه پیشوازی دیگه هست والیش نشه پیشی کسی که وظیفه داره که خواه و سرک جاش که دیشنن پیشوازی دیگه او جی جبو کجوان را لازم بو وجاره مسئول بارزانی گازی کرن ام زانن سمپوزیون امارای جزیری کسی ادبی شاعر فران بشتاده کرن هجاری مسئول بارزانی نه شاعره نه نویسکاره نه ادبیه نه ویژکاره کسی که سیاست ده که جبو چه کاری و چیه له سمپوزیون امارای جزیری او دولت ترکیه خواست به کار بینه جبو چه پیشی AKP دولت ترکیه یعنی دما کسک در و بی مسئول بارزانی اگر راستی دعوت بکرنا پیوسته وزارت کار در و یا ترکیه او یک وقت پروتکل قبول بکرا پیشوازی بکرانا و با پاراستانا لی پیشی دعوت کرنه برای وارد که سلحب کرنه پروتکل که امضا کرنه چی گوتنه؟ گوتنه تدکاری کسی پاریزوان بخوره بینی به چکان و به آوایی چکن کوبین خویا کرنش تدکاری بخوره بینی پاریزوان خواه بخوره بینه ویژه قبول کیه و رابیه به آوایی پیشمرگه دانه کلکاها و حتی جزیره لوی داره بشره دولت ترکیه چاپنیا ترکیه او یک مازن کرد
چاو مسعود بارزانی به چکان به سلاح به پشمرگی خواب پارێزوانە هاتیە ناوە جزیرێ لێبرنە لە جزیرێ پێویستە دەوڵەتە ترکیە پێشوازی بکرەوە جاشان پێشوازی کرد نهشتن شارەدارên dem partiye herin valiyê Şirnexê şaredar hevşaredarên cizîra botan gef wan xwariye tehdît kirine heta nehiştine her ne ciyê ku sempozyum çêbiye Mesûd Barzanî lê ye nehiştine beşdar bibin ev heqaret û bêhirmetiya li hemberî gelê Kurd pêwîst e Mesûd Barzanî bi xwe yek qebûl nekira pêwîst e bi xwe bi dem partî re biketa têkiliyê hemaheng bikirana te tê bajarê wan te tê ciyê ku ew rêya berin te bi çavê serdana şaredariyê ji bo çi naçe serdana şaredariya cizîra botan yani ma ne eybe gelo Mesûd Barzanî diçe cizîra botan û naçe şaredariyan ziyaret nake hevşaredanan ziyaret nake wareke ew qas pîroz ew qas berxwedêr ma ne eybe gelo ew xuya dike ku hemû lîstikeke dewleta Tirkiye ji bo çi ji bo ku AKP bê dilê xwe pêvajoyê birêve dibe MHP ji dil dixwaze çareser bibe gawa baje heta baxçelî gihîşte astekê digotin eger nehêlin ez ê bixwe heme emraliyê heme cembirêz û caran lê Erdogan bê dilê xwe AKP bê dilê xwe ye û dixwaze bi vê yekê bixwast Mesûd Barzanî bi kar bîne ku faşîstên Tirk ragiştiya Tirkiye tehrîk bike sor bike nakokiyan derxe hinekî din pêvajoyê dereng bixe dixwaze bi awayekê wek Osmaniyan gotî di Osmaniya de lîstik xilas nabin xwast bi wî awayî zaman qasaj bike û ragiştiya Tirkiye aloz bike tevî hew bike ew rasta rast êrişeke li dijî pêvajoyê sabotajeke li dijî pêvajoyê ji bo çi ji bo eger rast dibêjin Mesûd Barzanî gelek cîra hate Enqereyê hata Stenbolê gelek kengî bixwara pêşmerge anî Kurdistan milê wan qirnasa û Keleşinkofê bin û bi wî awayî bi unîforma bên hemû cîhanê kesên ku diçin rêyaber ku diçin bixwara parêzwana dibin ma parêzvanê her kesî hene newsa lê kes nariba wisa şowê nake bi silah ew çeka nava bajarê de gelo ew bîranîna merayê cizîrî ye an jî manewra leşkerî ye an jî tetbîqata leşkerî ye te nava gel de bi silah ew çeka digerî jin û zarok wî derê hene nabeke tiştî wisa hemû kes diçe lê heta gelek parêzvanên cîhanê tu dibînî cil û bergê raş li xwe dikin û hêwan de nizanim çi heye û filan heye û berderiyan bîtîl heye parêzvan dikin lê kes vana ve bi silahên dirêj û bi wî awayî qîyamet û şowê nake kir jî temam hinekî maqûl bike lê bi zanebûn wisa kirin dewleta Tirkiye bi xwe rê dayê ji ber ku parêzvan derî de derbas bûn deriyê xebûr de derbas bûn kontrolê de derbas bûn pasportê wan nêrîn bi çekê wan nêrîn çekê wan kontrol kirin ne wisa dewleta Tirkiye bi xwe bi zanebûn xwest ew şow çêbe ji bo ku derke medya wan û ji bo ku êriş bikin û heta astekê jî xwestin Baxçelî jî sor bikin ji ber ku Baxçelî zora Erdogan dibe Baxçelî behsa çareseriyê dike behsa demokrasiyê dike behsa biratiyê dike Erdogan ketiye plana dudiyê niha tevê ji qey Baxçelî Tirkiye birêve dibe ew jî li zora Erdogan diçe Baxçelî niha biye mixatebê yekem yê çareserkirina mesela Kurd û Tirkan Erdogan ketiye plana dudiyê ew ji zoravî diçe û Erdogan dizane eger demokrasî hebe ew dîktatorîya wî namîne ji ber vê yekê ji naxwaze çêbe heta astekê ku ji destê wî bê dixwaze aloz bike şêlû bike nehre çêbe lê nikare rasta rast jî asteng bike ji ber ku dewleta Tirkiye çareseriyê dixwaze dewleta Tirkiye heja tangaw biye dewleta Tirkiye ku mecbûr e bi Kurdan re lihev bike ne ku Kurd mecbûr mane bêçare mane nikarin kesên ku niha ditirsin dibêjin Kurda bixapînî wê çawa Kurda bixapînin gelo Kurd ne tenê em bibêjin sed du sed gerî re ne pêşmerge ne wê ciyekê kom bikin û lêdin bikujin û bi wî awayî tune bikin êdî niha artêşên Kurda hene ji Şengalê bigire ji nizam Kuderê bigire heta nîş Reqayê heta dêra Zorê dibin desthilatiyê Kurdan de hemû bi wî awayî pêşengiya Kurdan artêşek hatiye saz kirin artêşeke modern ku heştê û du welatên cîhanê yê hewpeyman pê re dixebitin bi wî awayî piştgiriyê dikin bi wî artêşeke êdî nikarin Kurda bixapînin Kurd nebê xwedîne nebê hêzin nebê çekin nebê parastinin netirsin bi wî awayî lê Tirkiye ku tangaw biye ditirse Kurd bi keseke din re bi dewleteke din re bi hêzeke din re tifaqê çêke li dijî Tirkiye şerekê xurt bimeşîne ji ber wê Tirkiye ditirse lewre nikarin eşkere êriş bikin nikarin eşkere asteng bikin dixwazin bi wî awayî bi lîstikên piçûk
فاشیستان سور بکن آنجا ما به تحریک بکن باقچالی تحریک بکن و به آوایی ببنه سبب کو پیواجو درنگ بکن آنجا خرابه باقچالی جواب انتش گوتن و بارگه ها مسئول بارزانی برسو دایا مسئول بارزانی قاشو برسو دایا باقچالی لی دور دجی دیسان دروتی هیا ناکوکی هیا وکی هم دزانن باشور کردستانی ده قانون عراقی ده دستور بگنیا عراقی ده وکی هریما کردستانی تی ناسین تی قبول کرن و ده قانونی ده جوچه اری کرن هریما کردستانی ناوی باشور کردستانی که هم جراتشون باشور کردستانی جبه که هم کردستانی پارچه پارچه نابینن کردستان هم مغزن هم دبینن هم دجن روجلات باشور روجاوا باکور لی مقابل نها پارچه ده عراقی ده در قانون عراقی ده وکی حریم کردستانی حتیه قبول کردن او آل جی آلا حریم کردستانیه در قانون عراقی ده عراقی قبول کیه او آلا حریم کردستانیه ای دما تراد بی برسیوی ده دین باقچالی تجبود چه نوری بیجی کردستان ده داخوانیا مسئول بارزانی یا بارگاه بارزانی ده بیجه دولت ترکیه و حریم لحف کرده بود دما ام هن جزیره و یو آوایی به پارزوانا به چک هره دبیجه دما رایدارین ترکیه جی تینا حریمی لینا بیجه کشان حریم کیجان حریم گرو نوی کردستان اجبو چی نابیجی برسو خود سانسور که نوی کردستان اجو ترسا باقچالی که حتی دو شو دکر تشتی عجیب تشتی کارستاد دولت ترکیه به توپ و تانقا و به سلاح و چکی گراند که باشلی کردستانی دارا دبره تالان دکه لدهو که بارگه خواچه دکه لزاخوی جریت دکه لحولیر میتاوان جریت دکه کس نویره بیجی تجبود چه هاتی حریم کردستانی تجبود چه بچکان هاتی حریم کردستانی لده مسئول بارزانی پارزوانه که خود پارزوانه خود کسا بخاره دبه را دبه دک نفس کریک اوش دروتیا وانج نشان ده پیوسته گلی باشوری کردستانی راه داریم باشوری کردستانی و راستی ببینن یکو سلمیل باکوری کردستان بکه رحمی بوان ناکه رهت باب هوست دبیجن دجمن نابا دوست کسی اگر بحثا چاره سر یا آشتیه دیگه نکو ام ببیجن کرد و ترک براستی برانه دام بحثا براتیه دیگه خشک براتیه دیگه یعنی تا چه هبه گرم مجی هبه کرد دبیجن برایه بازار جدایه نوسا برا بیشتر بازار خود جدا دکی یعنی دما کردی بحثا براتیا گران دکن نکو ام ببیجن ترک و کرد بنا برای هب کس دایما به نه که او مناطق نه مناطق نه لی تو بر قانونی له بر قانونی ام دوی وک هاوبر او براتیا کوتی گوتن وکاویه هم بر قانونی اگر قانونی در زمان ترکی زمان فرمی و گر زمان کردی زمان فرمی و لی او تشتین کو به انجام مذاکره داویده کرده ولی هن که از دبیجین کاکش کرده چکر چه خواست حیران مذاکره دست بی نکیه مذاکره دست بی نکیه اگر مذاکره دست بی بکن وی چاقی وی در که ولی کی چه خواستیا کی چه گوتیا کی چه به دستقه کی چه داده کی چه قبول دکه وی چاقی بی نها پیواجویا کو در یه مذاکره هم بعد مشه گافتن آویتن فداکاری تینا کرن کو ترکیه بی سر ماسی 29 جارا کردان سرهلدان کرد جارا یکمه جبر دار اعدامه برز اوجلان ریبر آپو دیویجه مجدار اعدامه بر سی پیه مثلا آنی سر میز مذاکره سر ماسا مذاکره جارا یکمه کردان داگرکرک آنیه سر ماسی پیره رونین کو مناقشه بکن دولت ترکیه آنی سر میز مذاکره کو پیره مذاکره بکن و مسئله حل بکن به هویه کو او مسئله چارستر به هویه کو هون راستیا ببینن به هویه باشوری کردستانش خارج کو پیک بکه حکومت خواهد چه که مجلس خواه که 2 سال جبو چه مجلس گرتیه 2 سال جبو چه مجلس باشور گرتیه پارلمانتو گرتیه جبو چه سال کو 2 ماه حکومت تنه عیب شرمه اون راض بین هیزه که مزن دبنه سر گنده لاجانی اون دورا گنده هرکیا دگرین جبو چه اوجی کردن اوجی کده دده شهید دانه گره جوان پیشمرگی پیدا کنه ایرو مثلا یک کسی شهید بیه به ناو آرمان سنار کو به دست پیدا کی لیدا بون اینها بیمارستان ده نخوشخانه ده جیان نخوش دست هایه بخواد پیشمرگی بیه پیشمرگی پیدا کی بیه چه چید و جبو شرکت که نفتی جبو چند واریل غازول نفت چند بوشکن تراد بی پیشمرگی آن کجی
تدورا گندگری بچکه امریکا بچکه آلمانیا بچکه فرانسیا بچکه انگلیزا کدانه و هون دجی تروریست ال دجی داعشی کردا بپارێزن و بوان چک و سلاح عادشنا سر گنده هرکیه سر گنده کردا اون دورا لاجان دکرن جن و ساروکا در دخن جبو چه ای بشر ما ابنا هیزا ابنا قوی بوناوه به هیز بوناوه اب دیکتاتوریه تجبو چند کس عربیه شرکت پروتستو کریه جبو چه گنده کی وارادی چه چید به دم هر بجاتنی دتا سوز دابون تا گوت اون دنگ خابنا پدا کی اما ایش بدنوه ده چند لیبرن 1400 کس لبی شرکتی دشخولن شرکت نفتی تنه 300 کس دبیجن کردن هریمینه یه ده همو ترکین و عربن و فارسن و اوکراینین نظام کنه 2500 نه ترکا 2500 دلاری دنه یه ترک 500 دلاری دنه کسی کو جوان گندانه وانج بوجه حیران همیشه بگندینه او دومان و دوکل و نخواشی و همو سر گنده مدتی ام همو سرطان دبن نخواش دبن پنجشیر دبن قانسر دبن لیت چی دیدی خرکی هیو مافی و دنوان بدنا ماجی پروتستو کرنه اوان جرابیه بوجه بگورا مالا مصطفى هم ناده هر کیش عاجز بنا گوتنا بگورا محیام جنو النون گنده مده بشخوله و بیو اوایل لی دانه هر کی 10 کس بریندار کرنه یک بدری هاتیا کشتن ایرو جیک بیمارستان ده بجیان نخواش دستای عملیه او بنا 2 کس جبود چه یا الظلمه قالي لاجان دي بجاو انفال يعني شيء او انفال نقطع او انفال اتدید با اوروژن خیزان دسته بچوک سوال گرفت کوتی وی جاده جرگه کافرا پیسود هر کابرا که خیرتک هبید یک خیرک یک آهنده برا خیرتک قلبه او ده هبید هر کی بید خوب بسمان دانید هر همی کسک نه اله هر کی دبی بین سجاده دما صدام لگوری آیات قرآنی انفال بوی آیاتی کرد سرگون دکرن دکشتن قتل دکرن 182,000 کس لباشور کشتن بنای انفالی گلی لاجانی ده بیجا عین انفاله یعنی چه یعنی تشتی محسوب بارزانش دیگه عین وقت صدام انفاله دیش کرده دیگه دکشتن قتل دیگه سرگون دیگه او عیبت شما قد گجنی واسطی از ده درجه نکیم سری و نیشنم به هوار و جن آزاد جن جیان آزادی